دنەهادا بەرەف زivistانeka hişk û sar û bêbaran diçîn. Zêdebarî vêyekê welatî didin diyarkirin roj bi roj kareba niştîmanî beref kêmbûnê ve diçîto. Heya niha jî gaza spî bi ser wan nehatiye parڤەkرن. هەر بەخۆی ئێستا نەوتی سپی یعنی گاز نەوتی سپی بەرهەمی خۆماڵیە دەکرێت حکوومەت دابەش بکە لەسەر خەڵکی چونکە بۆ زستانەی گوزەرانی خەڵک باش نییە داهاتێکی موچنی موچەیە. تا ئێستا نەوتماوە نەکردووە نەوتەکە نەهاتووە بەڕاستی ئەگەوها بیت بارمە دەشتەوە بەر نەوتکردن ڕۆژ ڕۆژ نەوتەکەەوە بەرز دەبێتەوە لە 140,000 و 130,000 نەوە ڕۆژ ڕۆژ بەرەو 150,000 دەڕوات وەکو معاشش موچەکە و بیت بەنوو موچە موچەکەش لە وەختی خۆی نادرێت هەیە چی بکەین؟ ڕۆنێژوانên deverê dibêjin zêdebarî xirapiya bar û guzeranê wana û paşekeftin û nîvmûçeya fermanberan roj bi roj bermîlê gaza spî girantir dibîto nikarin bi sanahî bi destxwe vebînin. والله نفط دابش نکرایا نیه نفط نیه دبی با نفط اگه دابش نکرید مجبورین دایی بکرین والله بخوی وضعکه وضعشی خرابه وضعشی باش نیه و بی پاریه و بی مچیه و بی همو تشته و بی کاسبیه و وضعکه و های قایمقامê qeza berdەrەş jî krîzadarayî û şerê Daeş û hatina aware bo deverê bi sedem dizanît ji bo gîrobûna gaza spî. شەڕی ئەکید ڕێگریتکردن ئەلبەر گەهاندنا کەمیا پێویست یا نافتێ بۆ هەرێما کوردستانê berîn û کە حکومەتê زۆر جارە tavînê da mavsimê germ da gaza yanî hesata xelkekê dayê xelkê an ama nebiye an hazirî nevîne belê me got encamê evî şerî û qeyrana darayî û naziha ev ê bîne rêgirî kartêkirineka mezinê kir hin û ki ew kemiya pêwîst nîne ku têra hemî hawalatiya bike. Herçende kargêriya parêzgeha Duhokê plan deynaye ew kêmîneya ku li ber dest e firêket bo wan deverên çiyayê lê nahête zanîn ku aya têra qeza û nahiyên dî diket yan ne. Herçende di nehata roj bi roj li werzê zivistanê nêzik dibîn lê heya niha jî nefta spî bi ser welatiyan nehatiye parڤەkرن. Evêyekê jî tirsek di dilê welatiyan da peyda kiriye û dibêjin eger rewş wisa derbas be naçarîn ji bo birîna darî qesta nava çiyayê bikeyn. Tayyip Goran NRT Berdərəş.